He whakaari tino rongo nui nā Briar Grace Smith e whakatutuki hia ana I rungi te atamira whakaari ko te reo Māori me te reo Pākehā, ngā reo kawe. Engari ko te takoha nui a te whakaari nei, ko tōna āhua e whakatīnana ana I te whakatau ki rā, ara mā tō raurau, mā tāku raurau, ka ora te iwi. Nei rā, a Hania Douglas. Hei ka ngā whiro, me tana pikitūranga. For the last 2 years I've been touring the world with the Shakespeare's Globe for Hamlet, and we went to every country on the planet, 197 in all. Yeah, I'm the most travelled New Zealander since Kupe. Engari e rua ngā pautoko manawa I tū ai tēnei whare. Ko roa nei au e tū ana ki runga I te papatū waiwai mo ngā mahi kapahaka. Engari he paku rereke tēnā I tēnei momotu ki roto I te whare tapere nei, ngā mahi whakaari pēnei. Ko rāwiri paratene me ani piki tuari kei te iho o tēnei whakaari. Kāre whakaitia kia kite ia ani. Koina pia he mea ua mōku. E rua aku kiripuaki, ko kui, kātahi kārua, ko egi. I can bring them some comfort in terms of their nerves about being in front of an audience. Except I still get nervous. Ko purapura whetū te whakaari hou o te wā, ko ngā pau whakairo o te whare, he Māori. At the moment, my favourite scene is the first flashback, when I pick you up in the at the Half Moon Corral, pick you up in the dance hall. It's not easy though. I have to woo her with dance. Yeah. Ai. I think because it's the happiest moment for Hohepa. It's a love at first sight moment. Ko te rereke o tēnei whakāturanga, ko te whakaputa, he reo rua. Hei te rāpa whakātuhia ki te reo Pākehā, ka mutu, he reo Māori mo te toenga o te wiki. I think it's a great idea to present it in te reo Pākehā as well. E pōhe au I taku kuhunga mai ki roto I tēnei whakaari, ka reo Māori anake te whakaari nei. Nā reire, he mea tino oho rere nei ki au I taku tainga mai. Mātou katoa. Ka reo Pākehā hoki. Yeah, we're having to learn two versions. I kind of haven't had my head around the Pākehā version at all. Hei a pōpō hua ki ai ngā tatau o tēnei whare ki te ao. Well, the storytelling from Briar is so fantastic that it's going to take you on a journey, even if you don't actually understand the ins and outs. Hania Douglas, Te Karere.